Treći stadijum, inicijativa nasuprot krivici, od 3. do 6. godine. Ovaj stadijum podrazumeva izlaženje deteta iz sigurne zone. Dete u ovim godinama uči da bude još samostalnije i da preuzima rizik za odlazak u svet igre, u svoj svet. Tako razvija spremnost za istraživanje. Jako važna aktivnost za dete u ovom uzrastu je igra. Dete kroz igru razvija maštu i inicijativu. Inicijativa predstavlja volju deteta da započne nešto da radi, ali ne da ga neko drugi na to podstakne, nego da ono samo to želi. Isto tako, igra pomaže detetu da uči kako da kontroliše stvari iz spoljašnjeg sveta. Sada ćemo dati primjer. Dete uči da bira igračke i da bira vrstu igre, dete uči da bira uloge u igri i tako dobija osjećaj kontrole. Isto tako, dete kroz igru pokazuje razumevanje sveta oko sebe, uloga odraslih ljudi i uči kako da zamišlja buduće vreme. Tako, deca imaju osjećaj inicijativnosti koja je podržana time što im roditelji daju slobodu i ohrabrenje za igru. Dakle, dete pokazuje inicijativu da se odvoji od odraslog negovatelja i da samo istražuje svet oko sebe i svoju maštu. Ipak, postoji situacija da neka deca mogu osjetiti krivicu što napuštaju odnos sa roditeljem, starateljem, ako nisu podržana za to od strane roditelja. Kasnije se ta krivica može razviti u strah ili otpor prema svemu što je novo za to dete. Tokom ove faze, važno je da roditelji podstiču istraživanje i pomognu deci da donesu pravi izbor. Oni koji ne podržavaju svoje dete da samostalno istražuju, mogu dovesti do toga da deca postanu previše zavisna od pomoći drugih. Kako deca razvijaju inicijativu? Deca trebaju početi da potvrđuju kontrolu i moć nad životnom sredinom preduzimanjem inicijative, planiranjem aktivnosti, ispunjavanjem zadataka i suočavanjem sa izazovima iz okoline. Ova faza ponekada može biti frustrirajuća, teška za roditelje, jer deca počinju da vrše ili imaju veću kontrolu nad stvarima koje utiču na njihove živote. Takve odluke mogu da variraju od prijatelja sa kojima igraju, aktivnostima kojima se bave i načina na koji pristupaju različitim zadacima. Roditelji mogu želeti da odlučuju sa kime će se njihova deca družiti i šta će raditi, ali se deca mogu usprotiviti i želeti da sami donose odluke za sebe. To ponekada može dovesti do sukoba sa roditeljskim željama, ali važno je dozvoliti deci da donesu takve odluke. Ipak, važno je da roditelji ostave sigurne granice i podržavaju svoju decu da prave dobre izbore. Kada roditelji ne podržavaju detetove napore za učestvovanje u fizičkoj i maštovitoj igri, deca počinju da osjećaju da su njihovi samoinicijativni napori izvor sramote. Deca koju roditelji previše kontrolišu ili usmeravaju mogu se boriti da razviju osjećaj inicijative i poverenja u svoje sposobnosti ili da se osjećaju krivim što se odvajaju i uopšte bilo šta pokušavaju da urade bez roditelja. Previše inicijative kasnije može dovesti do toga da ovakva deca budu manje ili više bezobzirna, dok previše osjećanja krivice može dovesti do kasnije inhibiranosti u ponašanju. Uspeh u ovom stadijumu vodi do osjećaja svrhe, smisla, a neuspeh dovodi do osjećanja krivice. Deca koja ne uspeju razviti osjećaj inicijative u ovoj fazi mogu imati strah da pokušaju nove stvari. Kada direktno napreduju prema nečemu, uspevaju u nečemu što rade, mogu osjećati da rade nešto pogrešno. Svi znamo da su greške u životu neizbežne. Deca sa inicijativom će shvatiti da se greške događaju i da samo treba pokušati ponovo. Deca koja doživljavaju krivicu umjesto toga tumače greške kao znak ličnog neuspeha i mogu se zbog toga osjećati loše. Kroz igru deca razvijaju samokontrolu, uče se da dele, uočavaju smisao organizovanog ponašanja u zajednici, što prenose i na životne situacije.